Libera Università Internazzjonali degli Studi Soċjali Guido Carli u l-Fondazzjoni Terzo Pilastro iffirmaw ftehim fil-prinċipju mal-President's Trust bilan li studenti Maltin jingħataw l-opportunità li jkomplu l-istudji universitarji tagħhom fl-Università Lewis f'Ruma. B'kollox se jibbenefikaw minn dawn il-boros ta' studju sa' massimu ta' 9 studenti fi 3 snin. Bil-pjanu li fi snin li ġejjin aktar studenti Maltin ikollhom l-opportunità li jkomplu l-istudji tagħhom u jsegwu kors bl-Ingliż fl-Università Lewis f'Ruma. Waqt żjara f'din l-Università, il-President Mary Louise Colejro Preka spjegat li l-boros ta' studju huma maħsuba l żgħażagħ Maltin li ġejjin minn familji li m'għandhomx il-mezzi biex ikomplu bl-istudji universitarji tagħhom. Toħloq propjament opportunità għal 3 żgħażagħ Maltin kull sena biex jieħdu borza ta' studju li hija imħallsa kollha kemm hi, jiġifieri saħansitra bit-trasport, l-akkomodazzjoni u anke l-university fees, jiġifieri hija kompletament imħallsa. We are strictly convinced that diversity is an opportunity to enrich our students, and this collaboration can be a good, great, big occasion to offer a new opportunity to grow. Il-ftehim ġie firmat minn Michael Bianchi, trustee tal-President's Trust, il-General Manager tal-Università Lewis Giovanni Lo Storto u mill-President tal-Fondazzjoni Terzo Pilastro Emanuele li taħdem 8 feet mal-President's Trust. The Mediterranean area once again could give the answer to the need of people in this area, and this is the reason why I suggest to President Trust to work together in the field of education and the field of culture. Il-President's Trust twaqqaf fl-2015 biex tagħti appoġġ lil żgħażagħ li jsibu ruhom f'diffikultà jew saħansitra jispiċċaw emarġinati minħabba sitwazzjonijiet li jkunu għaddew minnhom. Ruth Castillo minn Ruma għal Television Malta.